กุมสังนิสมนิปทุมเอพริลนิสมนิเลปังอาโทเลนีอันนี้เรนโบว์มิโซชแนลคลิปตูเลง่ายทัตุจงเตดูสักนัดจิบายกันบุกเท่าอาจูนิกุมเฟบรุรีนิสมนิเลปลียารัสเซียนยูเครนอารุณจันติรจังคานวอินฮีอานินโดอานิจลิสมนิเลปรุกนาอานิโตอานิรัมโรปุยเลเลียนตักรัสเซียจวนอาเทนอมรัมเตนาวจอกเฮเลจันฮีอารุณโตอินโดนาอาลักลชาวเมกเจลาวันจันทร์ดาร์คัดอาริกมาเดวคานนิวส์18รีพอร์ตอันเป็กดันชวนยูเครนสิบไปตัดชวนรัสเซียอารุณจันติรจังอาอีสตันยูเครนมาส่วนนเลียนตักไม่อันเนียนิโปรริเวอร์เคอร์สันซิตี้บุลล็อกมิจูอันครอสตานิตีอันรีพอร์ตอันนี้นิมินลมาจันจินทารีพอร์ตกันรอนเป็กอาคานนิโปรลุยปุยเลียนตักไม่จังอาขอทั้งลำปังอาเฮียนยูเครนสิบไปตัดชูอันอินคุลเมกันนิตีนรัสเซียจวนอักเลมาเซยูเครนจวนให้ฮีอดิกลวันอิตียอันโนลจัดนัวรัสเซียอินอันโพซิชันอันเซตอัพน้ำมุนเนียอันสวยจังเฮียนรัสเซียนสิไปตัดชูไวเลขตานอร์ทุตินนิโปรลุยปุยฮีกานินลุยปุยรัลเลลัมปังอารัสเซียนสิไปตันเนนอินดาวนาอันมัชนไทตายูเครเนียนอาร์มฟอร์สตะเฮียนนิโปรลุยเลลัมปังอันกันไทตากวางเฮียนเดการ์เดียนินอันรีพอร์ตดันจวนรัสเซียนฟอร์สเตตันจวนอันโพซิชันอาหิมตลาวาเคอร์สันซิตี้เชเวลาอันรนินกุลนั่นแหละเคอร์สันขบุยใบตูระสเตชันอันในน้ำมุนตั้มตักตะจูยูเครเนียนอาร์มฟอร์สตะเฮียนบอมมังอินนัสตักินหันใบไทยโดนาเฮฟวี่อาร์ติลเลอรี่จิครั้งปออันมังไทยโดนบกาจูวังจวนเคอร์สันซิตี้เลยอาเชเวลารัสเซียนสิไปอมตะตันเฮียนทิลลอมตักอานิตานีอันติบอกเฮ้ยบักมุดขบุยหินจัวที่สันตั้มตักลวงอันอินดาวเมกนักการะยูเครเนียนอาร์มฟอร์สเตนมาส่วนนั่นแหละหลอดลินนั่นเลียนทำตักไม่มอสโกเซอร์ไพรส์ตูเลียนตักอันนี้อันที่บอกนิวส์18รีพอร์ตอันเป็กดันชวนมอสโกสิไปตัดชวนนิโปรลุยรัลเลลัมปังยูเครนสิไปอันรอนแทงทุดไม่ฮีอันจีไอพายินให้เฮียนอาบารักไฮเลียมาเซยูเครนเฮียนนิโปรลุยรัลเลลัมปังฮีอันไกตานิตีอันละพวงเชียงละวะมาเซจอร์นัลิสนาตาลียากอเมนยกจวนอาศัยดานินตูน่า military operation กัลเมกเลยูเครนรัมชูงาอินโดนัทเฮงเมกาเฮียน information ตั้มตักเป็กชัวฮีทิลทรัเบอร์ฮันิลวะอินโดนาอากัลเมกลายเฮียนยูเครนจวนทุบเทรนตั้มตักอันเนยนี่อันตียาbattleground na an mason na mun thren khat po puan zar lo ania ma se indo na athen me ka wangin journalist ten lu chil thailoin thil thlan dan hi chiang takin hriat thai ani lowa ma se tun haya hian ukraine sipai ta hian mason na tam tak an nei wangle eastern ukraine indo na mun hrang ate nena changtu jok ni na an nei nuala wangin Dnipro river cross a luipui ra lelam panga an kai thai ringot po hi mason na ropui takle Kherson region le Zaporizhia region chunga baipuan thlakna turatan thil tangkai tak ani donani antibok thren khatten kanchan chinthar comment lampanga invo lo hian indo watwat sela ti hi kansoilang fo thrina indo na hi eastern Ukraine hian rap thak takin akal meka Reuters news agency chuan anjir chian na tanga handrin dan chuan nikhata sipai zanhir tanga zathum vel chu eastern Ukraine hian thizia angluk ania chutiang khopa indo na rap thak chu indo pui panni na azon nuwa khan Europe khomol pui chunga hian hala thengai lawa he indo na Ukraine ram chung kalmek hi indo na rap thak ber halani tin han report ani Ukraine military ten Dnipro luira lelam pang an kai chia hian mason na tam tak an nei ngala area zal tak settlement hangemozat chu Russian sipai ten an control atrangin chusak anitoa masa Ukraine sipai ta hian baipui thlakna tak ro chu an la kalpui lawa rang taka supply an don jungjung thaina turin Dnipro likana rale lampanga Ukraine sipai om ta chu supply poimo te rang taka pejungjung turle sipai te thonlu bela lachok jungjung thai turin kongpui ro man mek ania he an thil setup hi an zo fel huna chuan Kherson region chunga Russian sipai telaka baipui thakna an kalpui tan ngein harin oma ni jalile somni parukzat indo toma sela
Moscow in a control thai chin area hi Ukraine ram chunga hian halazim hlea Ukraine ram pumpuya tanga chuta za som pasarivel chau ania chungjong chu eastern Ukraine le southeastern Ukraine ate ania tin he chutna hian Crimea Peninsula kumsang hile sompalia Moscow in sipai thachak na manga alo chu sakto area kha chutel ania hemi telo phai hi chuan Russia tan chuan heile chen in dona akal pui nuwa hetizat lek Ukraine ram chunga control area nei hi Moscow tan chuan mual phona ania Moscow hian amain Luhansk le Donetsk region ate hian amma de tranga alo thop to separatist rebels hoten uncontrol area zal takmai haum boka chungte telo phai chuan Russian sipai te hian ramlak le lotin lian tham tak chan anla nei mumal lawane antibok news 18 hian report anpek zeldan chuan Ukrainian armed forces Dnipro lui puilian tak mai kana lui ralelam antheng thai hi Moscow sipai tamai habara khailawa anthurol pui ramsang sangte habara khailea Ukrainian armed forces te hian western ramsang sangten ral thuam anpek tharta chu tuntheng hian anlamang lawa anral thuam pek te andon tur jongjong hi don kim hun anhak meka mase chuti lai chuan hetiang taka mason lian tham andon nei thut mai hi thilmak tak ania eastern Ukraine indona hmuna te hian frontline mun ranga Russia chuan ral thuam thajok le am thajok te aron dalut mek zela mase heti kara mason na hetiang takalian tham hi andun nei ta thut maya anthurol pui US le western ramsang te abara khain mak anti hleni antibok in dona hi mizotong chuan harap thak tin kan soi mai thrina khovel media ten Ukraine in dona chanchin an soidan hi ani nang taka soi chuak tur chuan trongkam uchuak tak kan manpo atul mai thaya eastern Ukraine hi sipai thi ruangin halwa khatta ti tele bloodbath ti tein soithin ania hengte hi angialanganin kanron ledling lo mai chau ane Pentagon secret document leak out ta khan Ukraine sipai nunna chan homto jongjong hi mi sanga ain hantam toni tin report ania heiba ka hian liam to ringot po sipai noi khat chuangjat ania Maser Russia chuan hei aya alet thumemo alet livelin antuarin hanchan sajokani antibok news 18 in voin chun dar khat arik madewa hetianga Ukrainian armed forces Dnipro luipui kanin luipui ralelama anhun puitur ta siama inbuat sain settlement engemozat Russian sipai ten uncontrol na hnuaya handa chu analet le toni ti an report mek lai hian Business Insider in report unpack dan chuan Russian Federation chuan thuchua an siama Crimea an naval base lian tak mai main naval base chu Ukraine sipai ten drone mangin an bayani ti an pungjara subscriber thren khatten kan hriat thiam thaina turin naval base si tuipui lama chachi ho mun pui ani deuh bara India ramanga chuan navy ho anin kulna mun ti na ani deuh bar ani Port City longcholna khopui Sevastopol Moscow in rural tu turatana hada Sevastopol governor in thuchua asiam dan chuan jinglam dar thumle minute som thumvela hethil hi athenga Ukrainian armed forces te hian mun tam taka operation hi andon kalpuya Russian main naval base and base poimo berle lian ber chu puak thai thil chi rang puak rin achun jom hala hei hi drone manga andon bainani tin apuang jar ane Ukrainian Crimea Russian sipai te mun puile navy ho mun pui ava bai chiam na hi drone satlian nilawin an target vathi chiltur suicide drone hantiang chikha niasoi ania Crimea Sevastopol governor hian asoi zeldan chuan heng drone zinga pakhat hi Russian force ta chuan an ka puaka drone pakhat dangle chu amaina puakani tin asoi bok Russia chuan Crimea Russian main naval base andon baibaka hian drone dangtam takte chuan khopui chunga civilian te andon targeta civil mi te chenna building lian tak mai pali lai ti chiat ani bokani anti Reuters news agency chuan Crimea bay ani chungchanga hian Ukrainian te chuan official in engma soizuina annei lova Sevastopol khopui chunga baipui thakna po hi engma soizuina annei lo boka Ukraine sipai ten antiani thupo unclaim lawani antibok Russian sipai te po hian Ukrainian armed force te thilti angin hanpungot na
ฟินเฟียนะเจียงตักอันในเล่มเหล่านี้อาเครียตาอาชันจูไครเมียฮี Ukrainian Armed Forces 10 อันเบย์อันนี้จวนจู Red Line อันนี้ตีนมอสโกจวนอาลูปวงตัวไครเมียบอร์ดาร์ฮีอันรันได้ลุดเจ้าอันนี้จวนเอ็งรัลทวมเล่บอมโปกันมังเรดอนละวันนี้อันเตียมาเสตุนทั้งจวนรัสเซียเฮียน Red Line เตียทุเตียมอันเลวเสียมังเฮียนชานเล็ดนะอันละในเลวอันนี้เฮติลาเฮียนวอยน์คานรัสเซียนสเตทมีเดียอาราเยนาวสติเลอัลจาจีราเตนรีพอร์ตอันเป็กดันจวนรัสเซียจวนอารัลทวมทาร์แบตเทิลแตงทาร์ลาอมตักไมT-14 Armata Battle Tank chu Ukraine ramchunga Ukrainian position te noidar vectorin hatir chokta ni tin han reporta mase Ukraine sipai te vabain direct operation ero chu heng teng thar ta hian anla nei lawani antithung Russian T-14 Armata Battle Tank thar ta hi achunga chuangin mihringin an khala an operate angai don lawa hei hi alhom chan tur lian tak pakhat ania heteng khaltu te hian remote control mangin mun himzo ka tangin hanlo control thai don ane Western Battle Tank hotanen in baitok hle turangai ania T-14 Armata tank tahi Russian official pondan chuan highway pangaya darkar khata kilometer somriat zeta chakin atlan thaya mase Russia hian indona mulle sipai anin epna huna Armata tank tahi man chinna le en chinna ala nei lawa ris sang tak noya thutluk na siamin Russia chuan Ukraine ramchunga atirluta chiat na anto phana turnge manson phana turti hi hriat anilawani tin Al Jazeera chuan an report ani Al Jazeera chuan voinlama report an pek jaldan chuan Wagner Missionaries Group Freitupa Yevgeny Prigozhin chuan voin khan thuchua asiam leta Ukrainian President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine Eastern City Bakhmut khapui hi aven him thei hunaimo Moscow laka Bakhmut atluk chet hunaimo Spring Counter-Offensive Operation hi kalpui tran atumani tin apong jara mase Wagner Group head hian arindan asoi chuaka Ukraine hian Spring Counter-Offensive hi engtik chi ange an kalpui tran don ti hi khoyama pon chian na anla nei lawani antibok Ukrainian Spring Counter-Offensive Operation an kalpuitan huntur hi anai to nin Al Jazeera chuan anrin thu ansoi ve boka he offensive operation Ukrainian ha kalpuina turatana kong sakwak na turin Ukrainian Armed Forces te hian Dnieper River hi ankana luira le lampanga anin chopluta hemin nuloka hian chim lampang rambung thran chunga khopuilian takpani Kherson le Berislav khopui chung tachu Russian sipaitan an baizuita building samthum chuangjat mai ti chiat ania civilian hliam tur enge mozat anom bokani anti hemi chungchanga hian voin chanu dar ni le minute somli panga vela khan The Guardian in live update anai dan chuan Kharkiv regional governor Ole Sunehubov chuan television kaltlangin thucha asoya kupiang khopui chunga Russian sipaitan strike anon naya van boro katranga beipui thak na anon kalpui hun hi tukin jing mata katrang khan ania kan melma Moscow sipaita chuan kupiang khopui chunga kumtam tak chung lowam to Ukraine chuan kan nam history tam tak kan dana museum chu anon bitumani ati a museum hi kupiang khopui chung leili lai tak City Center om hania rocket enge mozat Russian sipaita hian handon kapluta heiwang hian building thren khatte ti chim ania building chim hnuaya hian meichia pakhat chu atanga chanchua na thoktu polten theitop chua chanchua antum hnuwa rangtaka lak chua ani mai thailo wangin nunna achan hnuwa lak chua ani ati he building chim hnuaya hian meichedang pakhat po atang nia hriat ania Mase aom na chinchia hi hriat ani lo wangin special services ta chuan anti thayang zongjong ta chu thaitop choin anti meka azon na anthok mekani ati The Guardian chuan kupiang khopui chunga Russian sipaitan airstrike neina tana anman hi S-300 missile system near hriat ania kupiang khopui chunga museum le achevela hian military facilities engma aom lawa Russian sipaita hian he museum hi anpitum shimshimane anti United Nations Organization chuan kumsang ni somni panni February thatranga Russia in Ukraine arun tranatang khan
record an nei china civilian sangruk zanga somkole parukin nunna anchan towa hei hi finfia thai chin chau ania hein dona wanga civilian hliam tur hom to zongjong hi mi singkhat sangkhat zaruk samret le pali anting to boka hei po hi finfia thai chin chau ania evenin arikota hian Ukraine ramchunga chanchuan na thoktu pol rescue workers tele ramdang ramsang sanga tranga nipuita tranpui na thoktu 8 worker 10 an record dan chu alet enge moza tin atamzo kane anti heti mek la hian voin chunudar ni apel nu khan the guardian in live update an nei dan chuan Kherson official ta chuan thuchua an siama Ukrainian sipaite Dnieper River western side ta omek ta chuan beipui thak na an kalpui tanta Kherson khopui chevele eastern bank vela Russian troops samjong ta chu nuai darvek turin thapui thoin beipui an thak meka hetianga Ukrainian armed force ten beipui thak na an kalpui thut chan hi Russian sipai helai mun velom ta hian Kherson khopui le khopui dang mun then khata te van boru ka tanga in be na an thlen tirwang ania Ukraine sipai ta chuan nor chok vek turin he operation hi rang takin an kalpui chunjam ve ta ngalani antibok Russian President Vladimir Putin chuan Kherson region jongjong le Kherson khopui tel hian anram chunga anexa alorin lu to kha ania mase Ukraine sipai ta chuan nikum November tha khan Kherson khopui chunga tang hian Russian sipai omjongjong ta chu anlo chuak vek towa classic hun chung jongjong a khan Russian sipai ta chuan laklet lea Kherson khopui hi an control na hnuaya da tumin voitam tak an beya mase tunthleng chuan hlotin na anla mulowa an hlotin lo mai ba ka hian Ukraine sipai ten a che vela anom na hmuna tang hian nor chua tumin voin tang khan beipui thak na chu an kalpui tanta Russian Federation in anexa anram chunga aklem tak Kherson khopui le a che vel hi lakle ta hnekin Kherson khopui atanga mun hlataka hian nor tol ani mai thayani antibok Kherson khopui chunga authorities ta chuan thuchua an siam danin he military operation chungchanga hian zona tam tak kandonga spring counter offensive operation hi kalpui ani trantoem ni ti chu kanchang thailowa kanram chunga in dona athlen chungjong chuan information thupchin kan nei don ani tin anchang let ani Russian state media TASS news agency chuan voin chanhulam panga khan report anpek danin military confrontation chu rampani nuclear power nei ve te inkara hian thleng thut thei ania ris sang tak noya kanom mek to Russia le United States te hian in mu thiam lo na kan nei mek chu ni tinin athang lian chhojela he buaina chingfel tur hian sipai te anin rol hun hi athleng thoi mai thaini antia senior Russian diplomat Russian foreign ministry nuclear non proliferation head Vladimir Yermakov chuan Washington le Moscow sipai thachak na manga kanin nok ton na tur hian thileng kim ha kalpui dan le ha kondak dan jongjong chu direct arm conflict chok tura ris sang tak noya ha kalpui ani atia US chuan khovel puma hian thunai na sang tak neya haram zau na ha thozel na turin anti-missile system tam tak Ukraine nana hian apetoa tuna hian chutiang ral thuam laom le kapla thaijok chu Ukraine nana hian peturin thutluk na asiam le taboka chutianga until the result chu laom takin nuclear ral thuam manga in dauna lotheng mai thai din muna kanding ta ni tinin kanin karbo ruak chuan chiat lam apan zual zelani ati Ukraine in dauna in hetianga ngong lian tak tak mai hanai chomek lai le khovel din munder thong taka hadin tirmek lai hian Sudan tual chung in dauna point voin hian ani som pakhat na akaita khovel ramsang ten official an sarkar hnoya na thok tu Sudan ramchunga omte an thiar chhuat nuwa Sudan ramchunga an mi le sa an khole tuyom ta chu thiar chhuat na an thokmek zelboka mase hein thiar chhuana hi him taka kalpui hani thaina turin inka haina ceasefire agreement nei turin Western Trangrol Poltele Arab nations Arab Ram Trangrol Poltele Asian nations Asia Khomol Puya Ram Sang Intel Khom Tachuan Natakin Sudanese Army Tele Rapid Support Forces Paramilitary Group RSF Tahi Annora Henor Nahi Hahlotling Don Yashiat Ania
darkar somsari panhi chung ceasefire agreement in ka haina thutlung chu voin hian ziak turin annor ani mase voina tranga in ka haina pung tura annor na hi voin chanudar thum thleng khachuan Al Jazeera in report anpek danin zom halani lova Sudanese Armed Force tele paramilitary Rapid Support Forces RSF te in kara hian West Darfur Janaina khopui chunga nasataka in ka na athengle tani antia kanchan chinthar kalta lama report kanron pek to khan Egypt embassy na thoktu pakhat chu embassy na thoktu mi poimo te thiar chuan na evacuation process kalpui ni lai khan kalhliam ani thu anpong jarani kha Mase Voin Khan Egypt Ministry of Foreign Affairs in Thuchua Ansiam Dan Chuan Sudan capital Khartoum khapui chunga in dona akalmek laya Egypt embassy tranga na thoktu te thiar chua ani lai khan embassy na thoktu poimo tak assistant administrative attached to ka hlum ani tin anpung jarta ani in ka haina ceasefire agreement hi ziak thrin masela Sudan ramchunga hian tol chungin dona hi atop tak tak thailowa sipai panhit te in ka ton na hi athengjui le ngal mai thina heiwang hian Sudan ramchunga mipui tam tak ramdang mi tangkhang anom me kani tin UN chuan an reporta UN noya agency stand report an pek dan chuan Sudan tol chung in dona wang hian civil mi poisailo mi zali samnile pasari ayat lem lopin nunna anchan towa civilian poisailo sangthum jasari ayatam dain liam hantur toni tin han report bok ani Al Jazeera hian report an pek zeldan chuan voin tholeni tang hian US te European te Middle East le African te Asian nation te chuan Sudan ramchunga emergency mission chu an kalpui tanta mission hi athai danang anga kalpui ani dona khomwala in kalpona kongpui kaltlanga anmi le sa thiar chuan na te van borok lamatranga in thiar chuana tele tuipui kaltlanga in thiar chuana ta chu emergency mission hi kalpui tran ania voin hian UN Security Council chuan Sudan ramchunga thilthlan dan chungchanga hian emergency meeting akawa mase hai hian omzia anai lo mai thaya khovel ramthrang thrangten Russia in harsat na asiama wanga mipui tam takin nunna anchantona Ukraine anrunna hi Russia hian atop san phot ani lo chuan ramdang boina hian akai hruai UN Security Council hi ain rol turani lo antia kanron puan photongin UN Security Council chairman ni na hi rotation pangai halloween her chowangin Russian Foreign Minister Sergei Lavrov chu chairman ania UN Security Council a hian member ramsom panga anoma heng member ramsom panga te hian hetianga social nakara hian Security Council emergency meeting hi nei nge atulani tin he meeting hi kaltlang pui ani dona UN Secretary General Antonio Guterres chuan UN Security Council hian thunai na sang tak anaya chu tuna hian mangturin kangen chawa Sudan ramchunga tol chungin dona rap thak taka lo thleng mek hi democratic transition mumal taka akal thaina turatana kongpoimo tak ani thaya chuwang chuan democracy ramchu tuntin ani le thaina turin UN Security Council hian thutluk na siama kanthunai na lekko turin kangen chauni ati anram chunga indona wanga nasataka antal boimek lain Ukraine point anmi le sa civilian poisailo Sudan ramchunga tangmek tachu angai venlo thailowa Ukraine sipai tha tachu Sudan ramchunga tirlu ania civilian phurtu tur thlona po tirlu tel ani boka Ukraine sarkarin thuchua ansiam dan chuan voin khan civilian jasam thumle pariat zat Sudan ramchunga tangmek tachu chanchua ania hengzinga hian Ukrainian nilo ramdang khole tui henge mozat antelani anti Reuters news agency chuan report anpek danin Ukraine khole tui somret le pasari anjinga hian antela abak jongchu ramdang mi Georgia khole tuite Peru khole tuitele ramdang then khatte ania heng mi ja somthumle pariat jinga hian somthum panga chu meichia ania somle panhi chu naupang ani tin an report bok khovel ramthrang thrangten Sudan ramchunga tranga anmi le sa te thiar chuana anthona hian anmani khole tuitani lo ramdang khole tuite
thiar chuaka officiala puangjar masaber chu Ukraine ani tin an report bok Sudan rang chunga embassy na thok tu rang te hi khovel ram tam tak ten an la chuak toa Sudan tual chungin dona hian ramdang official te dim doina an nei lo lutu ka wangin khovel ram thrang ten embassy operation chu thu chua dang haumle ma jong chu ti topani tin an puangjar hloma hengjinga hian Canada te France te Poland te Switzerland te le United States of America te an telani tin an report ani ole khati jong kha tuntumata na chanchin thar kan buat sai thai te nile phot sela kan video lo thir tu le ngai thatu jong te kan channel la subscribe lo te khan khongai taka milo subscribe sak thau turin kan som chawa ti chuan loin en kol thaula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau don nia